isi ye jamu se o man panyina wote so no do ma hene ni nanim kopa bosia akwasea bebe no de kopa bosia wono nko a ana amampani fo ni nyina aba ne na so hene wadaro mate anim en kwaje bosia na najima badu otan ne firi hin fa wotwu mutan ne betene ye pe wudi nkyere po sakura asante ya asante kotoko hene se tu nyame kese obekoso ayo nyame kese otan no enkosi hwe ntina najima badu da wotan no na nkola nya se wo mu do anim tututu fom no ansam ko wona na me de bro na abutra trans din ye bebia nsam nim obeka ya me de video bi bram afa duada so number 2 ehina ono okọ akura ma na nasa bajafra ekodi ni na ochira anasa ne dependa me de hon komo bebre na ede bro ene ehun se bebre ho a me de bro afen so abrante bi ono wo mu ade ye fa na Ghana police nche ye menim se bia odi police wanya afede a ono so ne nsem bia okọ bubo ewo yewura akoside okodi ni wo UK abuchima mu eno so nkomo me de kakra ebebro ne enkomo ne do so ma bon do boa mesa ni bebre dia ma na adwuma bedu nsem wa azuzu oni so ono dia pampam je ne etimi emeka nsem wa bra ono no ntwimo no sabi eburu waye mpanisi twam etabon utwamu ana sabi eburu frama boni pa na etu afa ahwenim na chese ono no asem bi ekowu ankra no kowu ankra ono no ne ho nsem kakra nso ewa ha ndi ni nyina ba be so mabusua siane so se mpanisi dwumadi no ni eguso a wo hwe ewo Poku 1 TV so bofo bi ada romane de bi ada omoso masene kai se adrowe Yaxin mixture adrowe Yaxin mixture adrowe se unya bi ampato mi yihu akyerɛw se na adro ne sitie unya bi a ma doctor nka cho se unya etiri madedia unya etiri madedia ni bi a epato obobbo bi a na miensa pepepe malaria awe tonton obo nyina ofa ho adi oni tonton to kwanta amapai afen so me ba to tie mu ade bia mu de kwi mu mini mu keka mu no aduro ni bia ba say abu odwamanso eba shop pharmacy shop bia wo bia nsabetini akabi we Yaxin co capsules me ba to tie koko no say afifi wo sin achi ohune waso ntam bia koko na afifi bia o dada akwabi opasa me ma o miko so dada num Yaxin co capsules onuma se ukotena jana bia so untimi nya na ya bacho wa odidi kafra nemum ni yie munti wetina jana ma ho ato bibia be sane kama Dr. Yoke Okunesin and the Yaxin co capsules e dia bantim so no bia ni aduro ni eni doctor abere bibi we na ya media we Yaxin natural capsules amema no a wati boy mami ya bu obi wodem anya njeje ho na wona wutwam afitiro na se hai on se hai tredi wanya bia memene be ma ni ntini no asore agina ho mo ntini ni ntimi sore mesro munu no madure bi we anya de wo kono ma onum ne ya na de kwapem ba o mepato tie wa opima empim nkwamwa no aye wiki no so uhia sa adure bi amononefo mu de enso enie me kafo de amamo yiwe Yaxin natural capsules ono no bia o mema ye no betimi agina bra na bia aye kama me atotie aye abadi ntuo ayefro unique they say ye de no mafofra fam ama na danso kora mpa atotie the cultural MC be djuma de no nyina akasa mafo de amawo omo be hyehyɛ ne mo omo be ma akwa ba omo be su wo yi ase omo a wokɔ wade a omo be kutakuta o hampers no omo be ni nyina kama de ama mpa cho fe the cultural MC no ni nyina ho anu yie de ma wa sa ohaw bi ato wa na se wa ni je ni bi aba ofie no obabo ama djumadi ni aye kama anya afi na akɔ abusuan fa mo ma meso mu ni peja me hampers me pa choti sa ne mo na twom etete kwa yekulo fre no onye bibia kama enfama abusuan ma me wura ansam nim na na nsam ne do so na me fa ansam ne bebre na efam ro o ba bia wo bia o hwe penisem djumadi Poku 1 TV me di ko hwe fie woni se aha de ye de no kre ye de fact ene ye adwuma what I say ye ni video any evidence we don't talk about any consistency issue but what I say ye ni ade a e kire se ampa
asema ebe ka no ye ho adanse a me ba cho asem no ye nka bi tie nie pa abakosem amamre ni amane yeso ye beboa wo na enyina itimi so ha ye sua de na abusuan beka ya emre bi etwa mu na me video bram se na na Samba Jafra a otoso mienu ka etie ne hene ba ko a oka Sampa mahene ho o hye Sampa mahene ase akra de brebreko nsiedo na na akwaku amuako na na ekọ nsiedo no a ono na edua da so no matu hene na ehu be hia se na Samba Jafra broko na ne de hye ne da penda wakọ akodie de hu komo bebre na de brew na enu achi no ana dua da so no matu mabunu a omo se da bi yewura ba be hye yanimonyam yi ntimi kosra nti na ewo se nyina ye ka hu bom sase de ye se prepare yo no kre din to ani nyina ye pesase de afashe na wi a so ngai festival de dia wi a o se okokochia yewura na ema yewura hu se arefefa wo ye de ma ye de ni so pa senti mabunu no enyina kom ho bom a omakwa akochia na Samba Jafra na omkoye no sabi ye mfa no tuhu nkoba saso de omde ombuo ni nsa petu ana de koye a omde kokochia na Samba Jafra se osire na nase so ruankonya dem a na wasire dinto no wasire pepe yo wasire no kure wasire nkoso wasire penya srade e de ama mabunu ene nananu ewo Sampa nyina se de be ya Sampa batumi afa no tuma pa e de fa na se de be ya Sampa nyina ne de omu nyina yabusua entie kakra emra obese no obete na hwe no onanenam e de ba biara so na Nyankopon ye mo pa ye no nti aso ni na onti ni ya no mai ni na ga na de se afei na sa ira baba obe ni dunia Ana Samba Jafra. Nti ba bia duro wo mo be duro woni be bia sa yenye sa be bia nsan ye kitawe ni ni din ni sombo ye Yes. na sa ni wo mo sombo manu na de hye wo mo ba sa nsan we e no de ma wo mo anko na wo mo kombo yia na wo mo fa nyi apaye ha emfama ono Nana Jafra ono na manfo na nanu nyina na nkoso emra na Nyankopon fa nhyira mehye wo mu yesre sika ahoden nyansa ofa mo man no nyina mra abusafo hwe Ghana ho paniti wo ne etu ni ribi bi no antu a etu ni raba ansa me de bisasu ma no ma yedin ansa bi wo no ha adwen pa o nanom ye wo ha na mbeka che na adwuma badu se Nana mepa acho se sante hene krobia sante kotoko hene se etunya mekese sante maura se wode wo ka na ye ntua ma wo mebeka ye Nana wutimi meyi hu ano se Nana de wo ka taku wode wo ka sempo wode wo ka kapre wode wo ka dama wutimi meka se kotoko hene de meka sei abakosem de abakosem ande obi atimi ka ne de nka papa yo se oye lawyer yi ya na chefrempon nkon ka ne de Otase na wo de na waka rubi anka se nya nokre but me ka se ade cross antehene aye wunti a woni sanwo utanu o pena asem wunti me kan eburu be gusumi nim se mahwefo be boa me eburu gusumi na wunti me kan ase wa ya ma se wa ya ma nkwada suko no ma akra de woni tututufo na jima bedu ye so sotem de esu ye atamie ebi am ka cho se medi atempa de bi nsida mi ni watem ne mum pese me ka cho se ade na wo ye ni jai se wanya ya ensuko no ma enkoda ase bi eguru wo ma no enson ana so mo san so mo che dwade wo mu nyina do mo ni woni betwitwifom hwew asa branche bi ti US e fe ne branche hene asa wo di watem obusafo medical ka cho se me so atem die so nanso asema branche ne ka che na do man minim so wate a so wonte ye ne misi ne so ni wati na so de be ya disuade a wo de ya disuade yentie bi message ya isi ye jamu se o man panyina wote so no do ma hene ni nanim kopa bosia akwase a bebe no de kwa kopa bosia
mu kro mu kasa Jimmy ye ka o mu si twi na twi brempon e na di twi ba so enwan o na ni twi ba so ye ja mu sisi ase mu koka twi na mu kwaje bosia mra kwase afo enumonyam be na kuta ma betim de bosia mra ye nana ma me kan chiro nokre ye nokre asem we asam nokre se bi ebu se bi nya ado nana no monimu a ete se aponche na japade e ma de no hwe nkata so we ka mi papa bi asem o kan ye wase na mi kodu honom na ma nyina mo be ma deda so wase de oba oba ma so unsuru akan unsuru akan na ma badu me kan chiro opani abrana na branche ne ka chiro no wase Ghana nyina se Ghana mampani bia kwaje bosia efri eno ya baya pen so besi nei wo de satihini anim na kokoje na ma badu wase kan chiro se wanim ankasa ne nyam na de akwaje bosia sebi ukodu won ma asembe na akwakoka ni asema branche se me kan chiro na busuafo mampanifu abanyina bosia bo ene si ye ba besi mampani bia na ye beto ba bia wo mu ejina se wo pa mampanifu nyina o Ghana ha nyina no me se de nya ho adaje e de ho komo abro e wo mpani sem dwumadi so no me nya adaje ne ma ba bebie mu de acho ba chechiro mu na ma me kan chiro na Ghana aba mampani bia kwaje bosia o madom ahene wo o chehene krasa bi won kono ho keposo hene ogwa ma hene on kono ho gama nche no wan biom to gba fede no ohini bia nka ho biom se tu nyame kese santime wura wono nko a ana amampani foni nyina aba ne naso ohini wadaro made anim en kwaje bosia ade anu otan nana otan no obetan akosi dabe nana agima badu otan ne free him fa wa ochu mutan ne betene ye pe udi nkyere po sakra asante ya asante kotoko hene se tu nyame kese obekoso ayo nyame kese otase otan no enkosi hwe etina na agima badu ja otan no na nkola nya se wo mu wani mutututu fom no na sebi wonya abotofra abusu ama me firi wona me fansa foforo na na agima badu nsem no edu mebi a na akwakoye asefem ase de wadi anka na wadi abroba agusu ngo so nyina afi o kasa nkasa na we unim Ghana ha ohini bia ni hokuta dom aje sante hene me pese mo amodi mani gine mo gine mani ye bekwa ko hwe video no gine wani ne hwe ni ye hwe asantima mu ha ene otan a na agima badu dom ahene wodi tan oti kokoso o se etu nyame kase ohene won kwaso ma opia nyankwada mirua petan wodi tan no ene mekọ bunu afahye ene akwasi de ayedi no me ba cho e be ko akohwe ni nyina mo de mo hwe edom edi akire mo de mo hwe edom edi akire se asemo ebi mu dom do so ni de ye rade ya hwe bi mrazisi a this how it is. The beauty of the kingdom, the assassination. Yes, our president. Yes. What is also? Yes. And the beauty of the kingdom. The president is back to back. And the president is back to back. The president is back to back. Yes. When are the Mahinu when are the Mahinu ye protect mine and opa me sro bibia nananuma be wo ha se bebe boaye na mekobo no bebe ba adwabo kase ni bi gwen de wuye pa ka sei gwen
de wo ye pa ka say we ense nana wo do muso anti na wontimi mpia abonte ntimi mayi onante akura wo ba ya na ese da nyefe amuse wo asakura wo nimusa wo sa asere wo sa zo tu asa ni bi da so no nana kura te wo na ye ema ne ma no yi na husi dwom no ye boje ne so ye bo no yo beje ne sabrane no nana te wo no yisi ai nana ajima bedu abuso bi da so no nana obeku ye do ma hene asa de yi akakra nana koko suasa kusuasa na asa no bedu ade nam ne de santima awura wo ye ni sei de yen ko no aba oyo be ma yo be me oyo be ma yenko ko oya ko oyo be ma sino miamro say to sino miam do ma yo be sase wo so no yesi aya se mo yedi na ti a abusia ese bi o aba ni na aka ho bi nana we de mesrewa tutunioma yi wa tutunioma yi dia na ajuma badu de bia akora de onim betuturu fom akora oyi omuntam kese a anasa asiwa omuntam kese etunu hwe ntam kese no wa mo bro to kwa no waka no nana ebe je won se bebe funu on de amnante ne yo no we de me nka bio me mo obi bu so amenyew nti no abusia mo ya krata na eda so no na minu mi ori nyina ye ba be kan o de krata de ni anse wa bra kotoko ni santimeru atufo se to ebio eko UK ohimalizi krom ene Kinshasa akodi ade no na obia etre na adwea na abrantie oye post ni your friend Douglas D Sena na abrantie eba fotita fidie ni so ebe tro se bato brofo ni nyina ye kan bi wa wote brofo kan bi minim so onya bi tie ya na so unhu bi a minu an masantefo e wo ebe fotita fidie so ade bi adamu de 20 de mu de monhu bi na de onhu bi so mi tinimu miti omu na watie nsem abrantie no ade kogu ebe fotita fidie no so na yeso yaba be di enkomo wo ha abuja I am surprised you celebrate this in London. You can't develop your own country and they are so proud of this nonsense. Abusia akwa ne bro fonye ye be kan ni nie ye be kan tie me bo no me sisi po ne so kakaka aha no koma bi do ho entimi so me be makoma wo ho tie klati ma me kan tro enene na nsia ye fa posi ana wo me ma matri so yi nene nsia ye fa posi ya wo pass it out ana me ma matri so obra fo kran san so nye wo pon papa ho na fa posi adwuma no ho na fa kotokwa ni onya yin ketu awo masa ye di eni die ni obuo de magana posi adwuma no ye ka se posi fo nya adwuma de mu pobi mu ya de pa aka mu adwuma aka akoya nanom obo modin emiemi ankrofo mini ya posi fo kwache no wo ebunu honom yi ohun bibia ye kama akoya o sabi nkrofo de ato no so me de minim so na ye ana so nyo na ye omo ka se wo kumini pasha feed ma posi fo kwache ni o da so dem ana asem egusu aye die ono so kwa posi fo bo mo modin but suppose ni pa we pa de IGP e rakufu dampare ona roma me ba to na afa papa ya dwuma na me ba to owie ye no wo to lete ana posi ya fa lete na ye dwuma no me ba to wa to da police ni no wa to da enye nwa sa posi fo ni bi na ma me boss ni mi pie wo drive police ni ba ku gina ye ka brofo wantimi anka bi akoya wa bond ti o de ti brofo ni bi wa bond too much masa who go school way masa wa bond do minim kwa kwa fa so fa police ana o form ni dia o de ti brofo ni bi o say I am surprised you celebrate this in London. You can't develop your own country. I know they are the kaja bibi kakra ho and they are so proud of this nonsense and they are and you brofo be no and they are hey Officer Douglas Sena wabondo American to wabon I say at end the day gold will be sold
another mistake here, another from so. And I say at end the day gold will be sold, and some people will not return back to Ghana because same element make the bitter for Ghanaian. Hey, Kwaku. Brofo awuche wan kasa kra wote ase kum brofo. Brofo ni ekrom kasa. Bara okọ emrase bedwama brofo no mo kanti afa ne se brofo ene kasa edi nkan wo ekrom ha. Bara ma me kan tro okọ Ghana wiasa afa na nyina ubedu Ghana ha kasa agidi pa ayetwi. Asa na kasa bia kasa ahodo bia ba. Ghana ayo kasa ahodo. Okotokori yewo enkran yewo anwona bibia bi wom. Kachi enti brofo no ayaba force se tworo brofo. Ese wa no akoyuka. Ma me kan tro wo busu apani kwa wo pia nipa dodo se ne di nachi. Officer Douglas na wo busu apani ya wo busu afie. Opia nipa dodo se ne di nachi. Na how much more sante hina ono aman hina makoma kwadu sensia ai bi egusu ba be ka ho. Ana wo de wa no fia sa botokura. Wa no fia sa botokura nam gatam. Ana wo de wa no si no ho. Ye de ye ntrase ma ho fa wo hini bia ni munyafo ye bu ahemfo ni nyina wo hini bia wo hini bia ye bu bai wo hen kase te se King Solomon na se tu opinso ye ma ho fa na ni meyi ye fom na eye se pani se uhu de wo ya na opa ho chewa ye de chew na ma men kan chero a chopa na wa pa no kra no eno kra bu kra no ye wura akotoko hene miru awada ama mijina champion na matutu di ama no na miru awada no eburu nyame na mecho de obe nyame na mecho de bi abruade ne poma betwere na so akwawe nkwa de asantefo yen akamfo nkwada de ntiasunsu no ye mu ewura awada no eburu yen fa nche suppose ni wi wada roma yen fa nche no baby eni ne be hie bia be kan adwen akire san se sabi yese be bo man no ho ban yankase be di satin atem anase be di ohene bi atem sebi na adwuma badu kura won kire akire pa na nsen kura no wono kura utimi di na atem sa wono kura utimi di na atem sa ha be ka che se ai ebi mbe dwane omo asate ni do omko yin omo nyina obi aba obi a including the okuta papa wono kura baba ntukrache amen ka che kwadwo mfo nyina aba mame ka ntiro ko ka che obusu apani se oni wachi na be pasante hene cho na uchopa we be ade fa mpanis be bia chicha bo hwa ne sanit ba chapa we pa de ni kwa so sane wo ho oso wo ba sikadwa betwe ba adu anu no se nyina be twitwi fo ma be pa cho abusa won tie de chopa de bi wa be pa cho am say ni na anu ani nansa ano ba be pa cho say I am terribly sorry for the comments made on Akwaside's celebration in London. I sincerely apologize for the post. Medi say Yeru Akufu dampare na ehun sa post yi na ofra branche no me sa na me hu no medi se bisante hene enye wa fe na se nye oti pen no na me wo fa se ba ko se nye oti ko pen ni o na wa ba be di sante hene atem kotoko hene enye o size kra no se bi ni pa bo akra wa ni monyam chew ne ntoma ana me nua na tie hene mo kan ne ntoma akra tu kwa chew hene bi ne ntoma keke se bi eburu wura ne ntoma a wo tugus wo kra no miru ntoma no tu kwa chew abobra chew wo unu sika dodo aja ba ma wo wa no pipiripi ya de akọ post no wonja bi edi wo ho na miru Akufu da par mebo aba so na bi kan ka chew sa post fo ni bi ampom nti miru awadaro ma open so awunya enko retirement die misre wada onu mpanimfo ehone omo ebo chidom nyina mo hwe se post fo ayefa wo mo ebi mu abin kakra na post adwuma no wonte brofo a aya na ne ye din bu on ma okokra na o statement kwa so di ni spell mame se mi di kofi ni so me san spell ma me pa cho me no evidence so sa de no se san spell di mame abusua ensem no do so na ebi wa tira me de bro na kai na sha no so se mame Grace Fashion se me kan cho se wo ho na so be sisi ho yo ba na ahusisi ne be kama pa cho bra no pam atare ne fama ho o pam ne kama on de eguso no obi mame use wo de ahwene ye toma bis for the best film matare no ada so ma fascinator kama
na o de asesi ho ma bibia atimi aye kama ba choti Dr. Daniel Bwachi osemen kan cho say diabetes hepatitis afi nso blood pressure yade ni nyina no fabra na so ye fabra na osesi o mema no so amoma atwikom seconditis ama yare no ache wo ho yare na ache wo ho na se o pese o be ma na etimi bayie na mu yedu na ha gbugbo pia ho a na etimi epeja yie na otimi enantinati mu ye udi mu agodobri mu a me ba cho fre Dr. Daniel Bwachi o de duro bi aba nubra hahama ni bia hini ana wa odi aba o nku bi on so ane so ha wo be massage kama na ma o be ma no so etimi agina yi be ba cho ti eno no unya bi na disasra be ma no bitimi gbopia ho na ma honam na etimi awro yi na ne o pima bo so atwe ase de wa da so ya no pa awutwu mu no na chese oba no aha bi ye wuru ama ho say yes ewuru ma beti jim atiesi from kikwen bia be kama Dr. Daniel Bwachi friend na bibia etimi ya ka obusafo ma me fa ho si na akomafofo na wa akira a ebresem na sanso di ababeso mu midi ani Kofi Afriye sene so se Pokuwa TV no buso awe pede sem di wadi therefore be sanso di fofo ade abro Pokuwa TV